ስሬ ጉባታኒ ሰነቦዳ ሱመያ ፊ ሰይዶ ወሊተራርሱፍ ረበለው ይሽ ሰላም ነው። እንዴት አየኸው? ፈራሽ ብሩ ለብቻስቲ ግዴል ለምለሱ እና ፈራሽ እንዴ? አይ እንዴት ነው ማትፈራው? ኢላላሞ ኢላላ ሱት ሰገሌክ ይዩ ሰበባ ፊንገዲ ቀበደቾ ኢላላም በከ ኢሳን እርታኒ አራራ አደም ሱሱ ሄደንጆቾ ስሬ ጉባ ጅረን ስሬ ጉባ እንዴት ነው? ተመችቷል? ሁሉ ያምራላ ከብዳኒ ስሬን ጃለታ ክቡንቱን ለይ ስሬን ጃለቲ ነፈቃት ኮኖ በከ ኢሳን ጅረንጆቾ እዶ ይታር ወላራር ሱዴመን ስሬ ጉባ ታኒ ሰነቦዳ ሱመያ ፊ ሰይዶ ወሊተራርሱፍ ረበለው ይሽ ሙጫን ሞ ብረንጅሩ ቶሎሳን ከጀልቀበ ኢሳን ወጂን ደማ ቱሬ ቶሎሳን ኢሳን ብረንጅሩ ደሜ በከኒ ደሜ ቤከም ኮኖ ኢሳን ለማን ቆፈት ስሬ ጉባታኤ አራራ ደምስሱ ሄደ ወሊት ያራርሱ ፍቹ እቺ ሙድ ለጋሽ ማህሙድ ጀዴ ጉርባን ጥቃወይ ኢምቤክና ሰከና ኢምቤክና ፈረቀብዱ ሲለማን ኬሰን ኮኖ ቶኮማን ጉያ መጀልቀባቲ ላጥ ስሬ ጉባታኒ እና ፈራሽ እንዴ? አይ እንዴት ነው ማትፈራው? ሲቱ ሶዳቹ ቀበቀሽቲኒ ሶዳቱ አይ አትሶዳዱ ከበዳ ዲሲ ኮኖ አርጊተን በከሳን ታኒ አራራቡሱ ሄደንጀቹ ስሬረታኒ አራራቡስ አራሪ ሲኒታቡቹ ፈይበታ አርጊተን አንተ እንድትመርጥ ነው። አመሰግናለሁ ስለመረጥሽኝ አንቺ ራስሽ። ስለዚህ በቃ እቺ ታምራለች ቢያስባለሁ። ክሬማ የሰይድ ሚስት ሱመያ ቤቷን ሁሉንም ሽጣ ሄዳለች። አሁን ደግሞ እኔና ፋዘር ተመካክረን ቆንጆ ቤት ተከራይተንላታል። ከዳናይት ጋር ደግሞ አንድ ሚስጥር አለ። ምናልባት ዳናይት እኔ ማላቅ መስሎሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኔ ዝም ያልኩት ያኔ ዞሮ ቤተሰብ ነን። እንደገና ደግሞ የድሮ ታሪክ ከኔ በፊት ለተፈጠረ ነገር አይመለከተኝም ብዬ ነው ዝም ያልኩት። ግን አንቺ ማላቅ መስሎሽ ከሆነ ዛሬ እንዳቅ እንድታቂ ነው። እሱ እንዳለ ሆኖ ይገርማል። አጃይብ ነው። እዚህ የመጣንበት ምክንያት አንድ ቆንጆ እቃዎች ገዝተን ሰኢድን ይዘን ቤት ልንፈርሽለት ማለት ነው የመጣ ነው። ሰኢድ ቤት ፈራሽ ያደርግሽ አንቺ ማንነሽ? አስለም ቤት የምትፈርሽለት እኮ ሱመዬ ማነው እሷን ቤት ፈራሽ ያደርጋት? ትክክለኛ ጥያቄ ነው። ተገቢ በቃ አዎ። አሁን ገና ጥያቄ ጠየቅሽ ሱሚ። ማነው እሷን ያደርጋት? ማነው? በካቲም ቤክን ይትሰኑ ሲያርካኛቴ ተበልተሻል ሱሜ ተበልተሻል። እኔ አቁን ነው የምነግርሽ። በቃ ታሪክ ሊደገም ነው። ኢሳ የሮደርቤ ወጅን ቀበንሰ ያደተኒ ፏፏውል ጎጁፊ ተበልተሻል። አሁንም በድጋሚ ማለት ነው በድጋሚ ኢትዮጵያ መጣ። አዩ አየር ላይ ፏ አርጋ ለቀቀችው። ተመልሶ እዛ ሄደልሽ። አሁን ደግሞ ዳናይት ደና አርጋ እቤት ልትፈርሽለት ነው። ሰው ዝም ሲል በቃ ምንም ነገር የማያውቅ ምናምን ነው ይመስላችኋል? እና ሐሳቡ ምንድነው? ቆንጆ ቃን እናስመርጠውና ሰኢድን ለኔ ነው ብለን ለኔ እንዳስመሰለ ማለት ነው ብለን ቆንጆ ካስመረጥነው በኋላ ፈርሸን ሰርፕራይዝ እናደርገዋለን። ይሄ ሰርፕራይዝ ለሱ ብቻ ይሆናል ብዬ አላስብም። ለሱመያም ሰርፕራይዝ ይሆናል ብለን እናስባለን። እኔ እህቷ ለሷ እንዴት እንደማስብ በዚህ ቪዲዮ እንድታይልኝ እፈልጋለሁ። ብቻ አይደለም የቤቱን ዕቃ ካሟላን በኋላ ሰኢድንም ጥሩ ቦታ ካስቀመጥን በኋላ ደውዬለታለሁ። ከሁለት ደቂቃ በፊት እመጣለሁ ብሎኛል። ሎኬሽኑን ልኬለታለሁ። አሁን እሱ ሲመጣ ደግሞ ያለውን ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። የትም ሳትሄዱ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ድረስ እንድትከታተሉን እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። ቻው። ዋው አንተ በጣም ነው የሚመቸው። አልጋ በለው እሱ ምቾታለሁ። ማስተካከል ትችላለሽ። በጣም ቆንጆ ነው። ይተኛል። በጣም አሪፍ ነው። በዛ ላይ እነዚህ እንዳይንቀሳቀሱ እንትን አላቸው ራሳቸው ነው ዚፕ አላቸው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ ወቢቲው አከም ነጋጅርቱ ፈጃ ኬሰኒ ጀቻ ዋባዬ ነው ደሱ ደማ ኪጂቡ ፊ እንደማ ጀቾ አረ ጠር ጎዱፍ ጠር ዩ ኖ ጠር
እና ጠርጎቹuf hin deemaa jechuudha. Maal xargootaa namni jettaniif immoo waan gurbaan Sa'id jedhamu kun itti jiru hedduutu akka na dinquu jira jechuudha. Ani ergaan waa'ee giftii duree isaa kan lammaffaa dubbachuu dhiisee bubbuleen jira alhamdulillah. Amma garuu waa'ee masaarraa huun dubbadhuu hin odeessuu jedheen ture garuu arrabaatu na nyaate. Arraba kiyyaatu dubbadhu na jedhee dubbachuuf hin deema jechuudha. Maaliidhaa maal dubbachuuf hinaan jechuu dandeessu. Waanuma baay'ee taajjabee hin qabaan waan baay'ee taajjabee jechuudha. Egaati amma immoo ajandaa biraatiin dhufe. Waan bira qabatee dhufe immoo amma shamara wayii wajjin inumayyuu sarpiraayis goote waan isin ajaa'ibu jechuudha. Sumayyaa wajjin walitti isin araarsaa jettee amma illee immoo isinis waan wayii fidatte kachi jette. Sumayyaa wajjin walitti araaramuu qabdu jettee jechuudha. Walitti araaramuun isaanii hedduutu akkanatti tolaan. Namni walitti araaramee wajjin gaafa jiraate namni hamma kana waliin jiraate walitti araaramee wajjin jiraate amma oqama tokko wanti hin qabu. Baay'ee dansaadha. Baay'ee bareedaadha. Araaramaa wajjin jiraadha. Nutis kan barbaadnu isuma namni kamiyyuu kan barbaadu isuma jechuudha. Garuu amma dhuguma intalli tuni namittiin tuni dhuguma isaaf yaaddeeti. Tala Daanaayit jedhamtu wayii wajjin wanti jedheera amma. Dhuguma isaa yaaddeeti. Walitti isin araarsaa maal isin godha otoo yaadamee Sa'id biyya dhufee ture gara biyyaa deebi'ee ture eeshi isaa yaadan waan gaarii isaa gochuu fedhan akka inni Sumayyaa wajjin wal argu barbaadan gurbaan wayillee si wajjin jira akka isaan wal argan akka maatiin kun akka jalqaba tureetti haala jalqaba ture keessatti akka deebi'u fedhan hayyee so haga Sa'id Itoophiyaa gahee deebi'u bakka Sumayyaan jirtu numa beekanii bareechanii beekuuti maalii fi hanga inni achi dhufe maallaqa kana cufa balleessee biyya tana gahee biyya tana isii barbaacha dhufu san maaliif achitti dhaabsisanii iddoo kana jirti bakka kana jirti walitti si araarsan maaliif dhabamte yooma dhugaa namaa yaadame jechuudha. Maatii kana walitti deebisuu barbaadanii jiruuti hin danda'amu ture jalqabumaahuu. Walitti deebisuu hin danda'amu ture maatii kan walitti araarsuu hin danda'amu ture maatii kan karaa salphaa wayiitiin walitti araarsuu hin danda'amu ture dhaggeeffadhaa mee waan isheen odeessitu. Sumayyaንም ያለችበት ፈልገን እናስታርቃቸዋለን. Hedduu tokko na ajaa'iba ani kana waliilleen akka jaalalaan eegalleen shakkaa namni kun jechuudha. Ammaas dhufee cidha godhachuu fi akka hin jenne. Tokkoffaa bakkuma deeman hundatti shamaraaf jalaan deemuun kun maalidha? Noormaali. Bakka deemamu hundatti waan akkasii raawwachuun kuni inumaayyuu caalaatti intala tana fageessuun ta'u intala Sumayyaa jedhamu kan isiillee deebii mataa isii deebistee jirti. Kunoo. ግን አንቺ ማላቅ መስሎሽ ከሆነ ዛሬ እንዳቅ እንድታቂ ነው። isinis kana jetteerti. Kanaafi isuma yaadameeti maatii isaatii yaaddeeti intalli kun. Kana walitti isin araarsa jettuun jechuudha. Maal hin turre karaan walitti hin araarsan haalli walitti hin araarsan otoo inni sadarkaa kanarra hin gahin dura otoo inni Itoophiyaa deebi'ee gara Itoophiyaatii gara biyya siin deebi'een dura Sumayyaa barbaadanii Sumayyaa tasgabbeessanii mana ittiin eeguun hin turre mana akka barbaadde gootee fiigdee baddusan meeshaa manaa gurgurattee maal gootee mana onsitee baddusan lakkisumee dhaabbadhu jechuun maa dhabame hiriyaan har'a maallaqa baasii Sa'idiinis iseenis walitti fideen sarpiraayiz godha jedhu kuni kaleesseessa ture. Sa'idoo ati obboleessa godha. Ani gaarummaa malee badooma sirratti hin argine. Siin jaalanne haala isaanitti deemaa jiran kana. Salaam intala jedhamtu fudhadhu. Salaam anaan si fuudheen biyya barbaadde si geessaa naan jette. Halkanii guyyaa natti bilbilti. Ergan viidiyoo guyyaa darbee gadhiisee boodaas jechuudha. Miimoorii fudhattee wanti san miimoorii waciin sun hundi itti ba'e baasiin sun hundi itti ba'e san fudhattee Sumayyaa bira geessitee waan san raawwattee jirti. Nama maallaqa baasee asii achi dhaqee waan kana hunda taasisee kan bultiin keessan akka diigamu akka isin gargar fagaattan nama gahee guddaa taphate Salaam intalli jedhamtu. Amma immoo intala kana fiddee jirta. Daanaayit intala jedhamtu kana jechuudha. Eessaa guutaayyuu ati eessaa fiddaa? Daanaayit Salaam. Danaa si dhorgiti isiin kunillee nagaa sirraa mulqitii nageenya dhabuu deemtaa.
ammoo mata duree isii irratti maal jedhanumayyuu Sa'idii ayyus eenyu Sumayyaas dhiisee jireenya mataa isaa Yaman keessatti jiraachuudhaaf mana kireessee fi sarpiraayiz godheen jira. Haywaan dinqii waan ajaa'iba kana ilaalame. Asii walitti araarsa jedha wanti isiin gubbaa irratti barreessite immoo waan biraa jedha. Numa ta'a haalli kun numa deemsisa. Akkanaatti kan nama walitti araarsan jaarsummaan akkanaa ni jira. Erga yaadamee duruma ture erga yaadamee. Erga walitti araarsuun fedha qabaata ta'eetii fedha qabu ta'eetii haga kana hin deemamu ture. Haga kana gurbaan kun maallaqan dhangalaasu ture. Hanga kana namni kun wareegama hamma kana ga'u kan hin kafalu ture. ሲምፕል ነበር እኮ መጀመሪያ ማስታረቅ ይችሉ ነበር እኮ በጣም ቀላል ነው እዚህ ሳይደርሱ ሱመያና ሰኢድ እዚህ ደረጃ ላይ ሳይደርሱ ማስታረቅ ይቻል ነበር ዛሬ ከየት ነው የመጣችሁት ከየት ነው የመጣሽው አንቺ የቤት ዕቃ ገዝተሽ የቤት ተከራይተሽ ምናምን ነገር ሰኢድን ለማስገባት ምናምን ነገር ቢዚ የምትሆኚው ሴትዮ ትናንት የት ነበርሽ ላይፋቸው ምስቅልቅሉ ሲወጣ የት ነበርሽ ልጁን ከልክለው እሱ ሲንከራተት የት ነበርሽ ዛሬ ላይ መተሽ ምናምን ሰርፕራይዝ የምን ሰርፕራይዝ እቺም ሌላ ዓላማ አላት እቺም ሌላ ዓላማ አላት ሌላ ዓላማ አግባኝ እንዳትለው የዋ ነው ገንዘብ አለው የየትም ቦታ ይበተናል ምናምን ያው ፕራክቲካሊ ማይታለች ዲቴል ያው የመን ስለኖሩ ረጅም ዓመት አብሮ ስለኖሩ ምናምን ነገር በደንብ ይተዋወቃሉ ይሄ ሰው የትም ገብቶ ተፈተፍ ብሎ ምናምን ገንዘብ ያመጣል ከዛም በኋላ እንደና አዩ እንደነ እንትና ያሉት ደግሞ ያው በቃ ፊት እና ቀንተነው ምናምን ልትሉኝ ትችላላችሁ ይሄ ምንም የሚያስቀና ነገር የለውም ምንም የሚያስቀና ነገር ቅንጣት ታክል የሚያስቀና ነገር የለውም እና ይሄ ልጅ ስለሚያሳዝነኝ ነው እኔ እቺን ቪዲዮ መስራት የቻልኩበት ምክንያት ማለት ነው ሶ ሰርፕራይዙም ፌክ ነው እርቁም ፌክ ነው አትታረቁም ሲጀመር ትዳር የሚባል ዓለም ውስጥ ሶስተኛ ወገን ከመጣ አለቀ በቃ አበቃለት ያንን ትዳር ማለት ነው ጥሩ አይመጣም ፌል ያረጋል መራራቅ ነው የሚመጣው በቃ የበለጠ ሞር በትራራቁ እንጂ በትለያዩ እንጂ አላረለ እንደ ጠላት በትተያዩ እንጂ ከዚህ በኋላ ሶስተኛ ወገን ትዳር ውስጥ ከገባ በኋላ አያስተካክሎልን እንደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት ይመልሰናል ያ ሰው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ትልቅ ስህተት ነው ሰይዶ ተሳስተሃል እዚህ ጋር ድጎንጎርቴር ተባይ የመጀችው አሲቶቶ ዲስቴ ረጫላ ኦፊኬቲ ኦቶ ኢሲ በርባዴ ኦቶ ኢሲ ከደቴ ወየመሌ ቃመ ሰደፋ ጅዱ ከነ ኦቶ ገልቹ ባቴ እረሲ ወያ አኒ አኮብሌ ሰኬቲ ከኒንሲ ጎርፈዶቹ ጋሪን ተኡ ሲምባሱ ከራንኩኒ hingabbita booda simatu booha taa'ee lakki matatu si bowwaafata akka intala ayyuu jedhamtu kana wajjin ስቃይ አርጊቲ ከነ intala kana wajjin isa argu deemta boru waan biraatu jedhama please እዚሁ ጋር ቆ please kan isaan walitti si araarsan kun sittaaf ufikeeti waan gooti wodiiti akka barbaadetti karaa barbaadeen intala haadha manaa kee barbaadadhu argadhu malee qaama sadaffaa of jidduun galchiin gaarii siin ta'u Saidoo please Saidoo dhiisii ammas wareegaman taane kaffalta dhiisii ammas karaa hin taanetti deemaa jirta dogoggora guddaa hojjechaa jirta ammas otoo dhaabdee irra mishaadha otoo dhaabdee irra gaariidha ani kanaan si gorsaa kanumaan siin jechuu barbaadaan homa araarri daanaayitiin talli jedhamtu si araarsitu hin jiru jiruu kee balleessuu fi caalamatti jechuudha sirriittiin beekaan salaamii fi eenyu daanaayitiin talli jedhamtu kuni
hariiroo qabu. Bakka qaba iccitii isaa. Salaamii fi Daanaayit hariiroo cimaa qabu. Biyya sanatti ol beeku. Wajjin nagadu. Bultii kan keessii qaama daldala isaanii godhachuu barbaadu sitaaf. Dhaabee as biratti. Saayidoo. Situ miidhama booda. Ijoollee keetu miidhama booda. Ijoollee kee hin jaallattamti. Arguu barbaadamti ijoollee kan kee. Yeroo hundaa si achi fiigdamti ijoollee kan kee argachuudhaaf. So as biratti otoo dhaabdee irra gaariidha. Kanumaan si dhaamaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.